ehhovisi lika Mama Mengameli, ngibingelele uMama uMengameli bonke, ngibingelele obaba befundisi kanye nomama befundisi, ngibingelele obaba bavangeli kanye nomama bavangeli, obaba bashumayeli kanye nomama bashumayeli. Esihle ngibingelele uDocas omuhle, ngibingelele abantu abasha uSunday School ama teenagers ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngingubaba uMloyi ngokhonza ngisenaledi ngaphansi kwababa nomama umfundisi uSomgcolo. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngenzela umusa nami ngelinye ilanga ebusheni bami uNkulunkulu wangizwela. La sikhona namhlanje lathi maliphalala eCalvary lafike la isiza nami impilo yami. Ngizocela siyezweni bangcwele ukuze ngihloniphe obaba bami ngesikhathi esiphiwe sona egameni lenkosi. Ngizocela siye encwadini kaJohane 19 sifunde uverse 29 no 30 egameni lenkosi. Sesiyafunda John 19 verse 29. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi, balisa emlonyeni wakhe. Wathi kuba uJesu ewamukele uviniga, wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Siyabonga baba. Thalika siyo. Ithayika sayo. Wena ukhona uyezwakala phakathi kwethu. Uyakhuluma ngamandla, uyakhuluma ngezwi lakho. Qhubeka baba, incebo yakho imile. Qhubeka Nkosi. Siyalemukela izwi lakho ngoJesu Kristu. Amen.
ngiyambheka sesiphambanweni engasabukeli engasabhekeli kodwa ikhona indaba engihluphayo la ku verse 29 cela ungiphindele baba ungeke ngizohlala phansi ngiyaxolisa kuthiwe singasho njalo kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uvinika yes khona bathoma ilula ligcwele uvinika othini lwehisopi balisa emlonyeni wakhe ngiyamangala la seka sesiphambanweni seka ophe isikhathi eside uJesu abakhulumayo ama theologians bathi ube seluza igazi eliningi ngokwe hygiene uma usuluza igazi eliningi bengicabanga ukuthi la kuzawutholakala amanzi manje ngiyamangala kukhulunywa indaba kaVinika babucindi uVinika into engaphuzeki njengoba kushisa kanje mangathiwa kuletha ijack la kaVinika la awuphuzeki uVinika kodwa unika uJesu uVinika ngithi ngiyawubheka kukhona omhlophe kukhona white omnyama there's white and there's black vinegar sengathi ikhona indaba la kuVinika ngoba mangibheka ihlabathi ngibona the blacks and the whites uJesu la sesifunda khona ngicela ungimfundele ivesi elilandelayo uverse 30 wathi kuba uJesu ewamukele uvinika sengathi kuthathiwe isophi inika uJesu emlonyeni ngiyacabanga ukuthi into ingaba ngcono kwakungaba ngamanzi kodwa unika uvinika into engaphuzeki uvinika uwodwa nje uyababa ngibheka impilo yomuntu okholwayo ukuthi into ebaba njengovinika empilweni yakhe kuyisono isono sifana novinika siyababa awukwazi ukuthi ungadla isono nje freely asifele freely ebese uyakhululeka njengoba kunovinika omhlophe khona nomnyama sengathi umesefa kwathiwa mayibheka le ndaba yovinika kwathiwa lethani zonke izono zabamnyama khulunywa ngeAfrika ke lapho kwathiwa lethani nezimhle zabamhlophe kuyi-white vinegar angazi uhlobo lolo ebekwe lapha kuhlobo lunjani kodwa uvinika engimaziyo white no black sengathi wayesefela i-Asia sengathi wayesefela ama-Africans sengathi wayesefela i-Europe akekho wayengekho kule equation wafela ihlabathi lonke umeya wamkela kuthiwa kwathi ukuba uJesu ewamkele uVinika sengathi la wayesephethe iPick-it-up ayigodlela ngasemuva ngoba indaba yasuke yamoshakala ensimini emthini kwadingeka ukuthi iphendule ingise emthini ngoba uJehova restorayo sengathi la isekhuluma khona usebephethe iPick-it-up ngoba yiki idustbin okulahla umuntu kuThixo kodwa la sesikhuluma khona esewamkelile uVinika esezamkelile izono zabamnyama ezamkelile nezabamhlophe esebamkelile ubufebe ewamkelile amanga awamkelile inkohliso amkele zonke izono ngasitabanga wasukhipha igama uthi kufeziwe igama elithi kufeziwe lisho ukuthi there's nothing else to be done lisho ukuthi sizono siphelele kusho ukuthi akusekho ekufanele kwenelisiwe you don't have to add anything ngoba uJesu walibhadala igama ama-areas ebekade sinawo angena ensimini yase-Eden hayi wayesebhadaliwe-ke la it was wiped out sengathi uma sefika nePick-it-up egcwele izono zomhlaba wonke sengathi uJehova kwafanele ukuthi aphinda wagodle amazwi awakhipha emhlabeni sekumoshakele sekunuka isono athi okungcono ngabe umuntu ngangazange ngimenze sengathi uJesu mengene sephethe iPick-it-up
yezono zami nezono zakho uJehova sengathi walunguza emhlabeni wathi makathi uyalunguza wayibona insimu yase-Edeni bamfundisi wabona insimu yase-Edeni ayayiyenzile eyayiholi sengathi yathi makangena uJesu nezona ezulwini wathi mathi uyalunguza weza ukuthi isona sanuke emhlabeni asanuke emhlabeni awukwazi ukuthi ungakhuluma lamagama ekubeni ungamike ngamanga kahle mawuthiwa kufeziwe kukhuluma umuntu ofana noPaul othi ngigijime kahle ibanga lokholo initially bangcwele the main objective yokuthi ehle sezulwini wayezolungisa ubudlelwane obamesheke ensimini yase-Edeni njengoba ngisho ngithi yamosheke emthini iphinde seyilungiswa kuphi futhi uma sengena ezokhipha lamazwi ungena sekaphethe i-assignment ngoba ikhona i-assignment wayinikwe yona edela ubuNkulunkulu ewuye sezulwini ehlezi wabdela usengena usephethe i-assignment eseyiphelele ube seze hand over ke labangcwele esezoletha i-assignment ephelele uthi kufeziwe uthi it is finished uthi kufeziwe lama sekathi kufeziwe bangcwele sengathi ube sevula umnyango owavaleka ngenxa yesona eGarden of Eden uthi kufeziwe ngizothi bangcwele kuleso simo obhekene naso yazi ukuthi kufeziwe it is